Borge yn ei lledu ddi. Rhediad pwrpasol lawr o'r asgell lle. Parhau fynd mewn i'r cwr cosbi. A'r ergydiad! A mae'n gol! A mae Nathan Wood yn hawlio'r gol. Y croesiad o'r dde a'r cyffyrddiad ola gan Nathan Wood i 6ed gol yn uwch gyngrau'r Cymru y tymor hwn. Y tîm cartre ar y blaen. Penybont 1, y Fflint dim. Wel, cicrydd mewn safle da iawn fan hyn i Penybont. O, mae'n arbediad da. Ken Owen ar ergyd, ond John Rushton yn rhithro ar draws i rwystro Owen rhag dyblu mantais Penybont. Whitmore dan bwysedd wrth Ben Ma, mae'n frwydr corfforol. Rhediad da gan Ben Ma, mae'n bwrpasol, mae'n parhau i fynd Ben Ma. A'r bas ymlaen, tuag at Bratley. Bratley'n rhydd. Bratley, o, mae'n mynd i'r llawr a mae'n gico'r smotyn. Ond Ben Ma'r y clod i gyd iddo fe. Rhediad pwrpasol o ganol ca, yna'n bwydo Callum Bratley. Oedd y dacl arno fe yn anghyfreithlon, meddai Thomas Owen. Cyfle i'r Fflint ddod yn gyfartal. Dyma Wild ar ei drod dde ac yn sgorio. Gol rhif 13 o'r tymor i Michael Wild. Penybont 1, y Fflint 1. Whitmore at Miles Davis, dau yn disgwyl y croesiad, mae'n groesiad da, Nash yn codi, ac yn ar y foli, Nathan Wood, arbediad da arall gan John Rushton. Bratley yn ei lledu ddi allan at Alex Jones, Jones yn erbyn Ken Owen, mae'n groesiad da, a'r cyfle acrobataidd i Michael Wild. Ond y methu cael gafel yn ddi, ond dyma Weaver! Weaver! O, arbediad rhagorol gan Ashley Morris. Davies yn isiel tro hwn, Bale yn tasgu allan i Ken Owen! Owen taran o ergyd yn cael ei dyrnu bant gan John Rushton. O, oedd na dynnu fanna, oedd yn wir! Kai Whitmore sy'n mynd i'r llawr, y drosedd arno fe, ac mae'n gic o'r smotyn. Y drosedd gan Ross Weaver a'r Kai Whitmore a chyfle i Penybont mynd nôl ar y blaen. Wood yn erbyn Rushton, a mae Rushton yn ei harbed hi. Gwych gan y gol geidwad. A mae Penybont yn gwastraffu cyfle rhagorol i fynd nôl ar y blaen. Sean MacDonald, Keane Watt, Sam Snaith fydd y targedau. Dyma Dan Jeffries yn dod amdani, mae'n rhydd ar ergyd gan Sean MacDonald yn cael ei harbed yn wirthiol gan John Rushton. Chwaraewyr yn taflu hunain mewn i'r tacl. Dyma Alex Jones, Jones mewn ar draws wyneb y gol, o cyfle gwych i Alex Jones i roi y Fflint ar y blaen. Phillips ar tafliad, mae'n anelu at Wild. Mae Morris yn disgwyl dod amdani, mae'n rhydd yn y cwr cosbi, mae'n cael ei chlirio ddi ar y linell. Mae'r Fflint yn galw am gol, nôl mae'n dod, a mae Morris unwaith eto yn wirthiol yn ei dal hi. Cyfle eiraidd i'r Fflint i ennill y pwyntiau ar ddiwedd y gêm. I think it was obviously a really good game with two teams that were going for it, who were trying to, good advert really for Welsh football. I think if you look that it's our second season in the Welsh Premier League, Penybont's third season in the Welsh Premier League, and both clubs have managed to occupy the top 4 positions for the first 22 games up until the split. So it's a fantastic achievement from both clubs in that nature. And today, both teams look like they wanted to go on with bragging rights of finishing second at the split, and probably a draw, is probably the way that it deserves to end. But we've had enough chances with little scrambles. They've had enough chances that it could have gone either way, really. Ie, da ni bob tro'n gwybod pam da ni'n dod lawr i'r de. Mae'r gemau yn mynd i fod yn anodd. Wrth gwrs, mae'r hogia di roi fyny pnawn ddoe. Da ni wedi teithio lawr neithiwr. Da ni wedi gwneud bob dim yn gywir ac yn gobeithio i ddod o yma efo pwyntiau heddiw. Ac dwi'n meddwl oedd pwynt yn 10 dros y 90 a sy'n ni wedi cymeryd pwynt ar ôl mynd i lawr ar ôl 2 funud. I thought it was, like you say, it was a really good game and more importantly for us, a really good performance. I thought from start to finish, I thought we were the better team.
Obviously they got a long throw and they got good players, and I got full respect for them. I think take a lot of pride in the way we performed today, and for me on another day we'd always win today based on the game. I think it's a great point for them. Obviously look heart in your mouth moments towards the end with a long throw and everything, and set pieces and stuff, but in open play I thought we were very good today, and I'm really pleased with the boys. Your team defended stoutly and John Rushton was outstanding. Yeah, John's done really well today. You know, he's been patient, waiting for his opportunity with Ryan Woods playing the last X amount of games. Both goalkeepers done fantastic for us. For me, personally, over maybe the last 3.5 years at two different clubs. So there's not a great deal between them, and it comes down to a lot of the times who's in the better form at the time, who trains better during the week, and we felt that Rushy deserved an opportunity. Obviously, he's repaid that faith in us today, but Ryan Woods will come and work hard in training now and make it difficult for him moving forward. Os ydych chi'n edrych ar y 5 wan sydd yn y 5 Pen-y-bont am y Saint newydd yn y 6 uchaf, mae o'n dyn. Ac dyna be mae'r gyngrair isio. Gemau cystadleuol, gemau anodd. Da ni'n gwybod wan, bob gêm da ni'n mynd i fewn i wan, mae'n mynd i fod yn her i gael y Fflyntiau. Ac os da ni'n gallu mynd ar rediad bach da fel nach ni ar dechrau'r tymor, da ni'n gobeithio bod ni'n gallu pwysio am y safleoedd Ewrop yna. After 22 games the league doesn't lie, so it's very tight. That tells the truth as well, but we're where we deserve to be, and we won't be falling away. If anyone else wants to beat us or take second place, they're going to have to take it off us, because we're going to fight every inch all the way.